Kabiak Lishrailal Liqaqua Jesucristo Ho Sibaom San Juan. Nakiraqay tishtiebalain de Jesús que qashon rotbene bishsolon jun pakaliha cedron shkawa barquikwan jun sir li akwin utaran kosho okaq rotbene bishsolom abanan la Judas li okretish qartisinki li Jesús nashnaw akwi li najeja an shbanak na balsut ke shkutuk chaqribe aran li Jesús ut e bishsolom kikulak la Judas aran rotbene junteb ahqub utrotbene lahkak alenel taklam ile chaqshbane bishbenil ahtig utshbane lah parisei kwan katqeb chaqsham saru qeb utsaru uhat qche ut kwan ke ahquish chicheb de Jesús nashnaw chishkunili okre chishkulbal jokana kikulak rikene utkishche anine kesik ke ishsume al Jesús de Nazaret kishchere la ini kwan gahkui la Judas ashchanqe alitaq artesin kre de Jesús nagli Jesús kishchere la ini que achtirishe utketane sachot kishpats kuchikre anine kesik al Jesús de Nazaret kicha okre Jesús utkishke akshinki erenak la inin jokan kuila ini kinesik kana pomaqeba inchishik ay ki kulman kre naqitsaqlo qruli atin ke bil chaqshban ma jure bishat ekwe sakchiku to khanak la Simón Pedro likwanch chit kirisi utkishtir lishmos lishtikwail ahtig kishot lishik kwan sashnim limoseh ahmal koshkawa kishke utli Jesús re la Pedro ekwichik la chit sashna wainka tabi tentot uklisa lisek ekwelin kyukwa to khanak eblach pu protbene dina kholomin kre ute lach alnel taklam ileb shbane la judi keshapi Jesús keshpak ut keshkamsh benkwari ken la anas shbanak aansh chikwa li shaqil la Caifás alish chikwa ila tig salichia baan la Caifás andi kitakchi inkre la judi usnak takam khunah kwi chikwin sashkawa litenamit san la Simón Pedro kishtaqe li Jesús rochben khun rech tsolonelil na bilru li tsolom aan shpanish chikwa ila tig jokanak ki ok rochben li Jesús chinebal sarochoch li chikwa ila tig Otlach Pedro ki kanak tirishkap tishkat li okebal tohanak ki el chaklish solom hunchik alina bilrush banish chikwa ilahtig ki atinak rik il ishqah ilol okebal utkiroksi lach Pedro li ishqah ilol okebal kishpat re lach Pedro ma inkata bila at hun reb lish solom likwing aan kishkea kula inta limoseh ut eblach kak alenel keshtzap shamem shpan like utyoke tshing kwan kahkui lach Pedro sashchanqe tyoche tshing lishchikwa ilahtig kishpats re li Jesús chirishe lishsolom kho ahkui chirish lik arun nashsolekwi kicha ok li Jesús utkishchere la inshin atinak chikotankil chirueb litenami kunelik shebin tsols salitzotlevalka utsarrochoch lios parkwine ke chutlar chishkunileb la judi utmaka shinke chimukmu kaut naknakat patzokwe patzon reb li sheapin re li shinke reb aneb ne keshnaw karu shinke kahkui kishchen jure lah kak alene li kwan qaran kishtzach chiru li Jesús mahokai naknakasumelish chikwa ilahtig kicha ok li Jesús utkishchere kuinkaus shinke cholok karu linkaus abanan kuius li shinke kaut naknikinasak tohanak lach anas kishtaqla li Jesús shibakborik in la Caifás lishchikwa ilahtig shaksho aran lach Simón Pedro chukishin ma inkata bila at hun reb lish solom utan ki tik utkishke mukula inta jure bishmos lishchikwa ilahtig rechalale kichote ishik shpan lach Pedro kishke main kata bi shakwih chak sali akwin hakuchbenaan kitik kuchik lach Pedro utkishchenak inka tiktok kiabak hundit sokashlan nakisaqeuk kerisi li Jesús arochoch lach Caifás utkishkam sali raklebal atin ebla judi inka ke oksali raklebal atin renak inka tishtzakhniri be a kerash tekankeli Pascua okanak ki elchak lach Pilat tirishkap kwanke kwi ebaan utkishche karon ke hit kwili kwin kain kecha ok eba
Kuita makash mak. Ikarash atesisalago. Tohanak lak Pilat kishchere. Kamamak laesh, shakomak atin sa shpen jonas chele chakra. Kechaok ebla judi ut kishchere. La oma junaruna kakamsi. Anki kulman gre nakchitsaklo kruli kebil chakshpan li Jesus. Nakishkalo charo naktakam ki okwichik lak Pilat salirak lebal atin ut kishpok li Jesus. Malad di shriyab la judi? Kichaok li Jesus. Matyal sa chos chal plishatye, malakhalansh tiyo kakwe chikwish. Kisumek shpan lak Pilat. Malain tabia judi. La tinamit uteb di shpen nilaktil. Shakatesi nga kwez ako. Karo siya banu? Kichaok li Jesus ut kishche. Lin aqua begyo, ma aqua re li ruchichochain. Kuita re li ruchichochain, lin aqua begyo. She yalokrach eblach kangel chiku, re na kinkashin kastesi sa ruqeblach judi. Aban lin aqua begyo, mokach arinta. Tohanak lak Pilat kishchere. Malad rey chiko kanan? Kichaok li Jesus ut kishche. Laat nakatye naklaing rey. Ay nak kinkyolak, utay nak kinchalk sa liruchichot. Re nak tin atinak chirish likyal. Chishkunil lina okeng chirish likyal, narabish yabinkush. Lak Pilat kishchere. Karo likyal. Unak kishcheain ki el kuchik chirishkap kwanke pui la judi ut kishchere. Lain mahun shmak nintaw. Abanan ay nakash laesh nak nakwachap ere kunak prey sa Pascua. Materas kwachap ere li shriyab la judi? Tohanak kishkap kuchikre. Anika, malak Barabas. Ut lak Barabas aanjush ni malak el. Tohanak lak Pilat kishtaklash chapal Jesus re tarape chitzum. Eblach po kishtzul jun korong ish ut kishk esash cholom. Kishtiqib li Jesus rikin jun kakiak. Kejilok chishkat ut kishchere. Tashat sachol. Shmeyev la judi. Ut kishtzachit chiruqeb. Kiel kuchik lak Pilat chirishkab ut kishchere. Ilomak, tinkam chak chirishkam retenaw nak mahun shmak nintaw. Tohanak kiel Jesus chirishkab kwan lish korong ish ut likakiak. Waye likwing! Nak ebishbeni lachtich ut eblach kak alenel keri li Jesus keshchapre chishtebal. Echiru cruz. Kishche lak Pilatre. Kamamak laesh ut keomak chiru cruz. Shpanak lain mahun mak nintaw. Kechaok eblach judi ut kishche. Lao kwan kachakra. Ut honastere kachakra. Ain tento takam. Shbanak shkeri chokrara lios. Nakirabili atinain, lak Pilat asal chik kishuak, ki okwichik salirak lepalatin ut kishchere li Jesus. Parang nakachalchak. Aba li Jesus inka kichakok chiru, tokanak lak Pilat kishchere. Mainkani kinachakbe lain. Mainkana kanaw na kwaning kwankil chakwa chabankir. Ut kwanakwing kwankil chakewa chiru cruz. Kichakok li Jesus ut kishche. Makarach akwankil sa impe, kuita inka kebil chakakwe take. Hokanak kashalnin shmak lishkashtesinkwe salagok. Chalelutan lak Pilat kyochish sikbal charah ru nak tara chap. Aut ebla judi kesh chapre chishtebal. Kuita akwachaban, makwat ramigri akwabech. Chishkuni nashkeri chokhrei, nashtektanali akwabech. Nak lak Pilat kirabi ebli atinain, kishkam li Jesus chirishkap ut kishkechik ohlak salirak lebal atin, salinakech pekum il nepal shkawa gawata na chemare sali ati nepal hebreo. Aish kutankili kawung kreli Pascua, ut kwale tana nakikulmang aan, kishchelak Pilat re la judi. Waye le rey! Utebaan keshchapre. Isichiru, echiru cruz. Kishchelak Pilat re. Ma le rey tinke chiru cruz? Kecha okrish benile baktir ut keshche. César. Tohanak kishkastesi saruqe re nakchik ehe chiru cruz kechap li Jesus. Ut kyujish pakunkilish cruz nakko oseli na kheksh pakech kholom kamenak shkawa Golgota na kemare sa atinopal hebreo. Aran keshke chiru cruz rotben kwik churwin khun sa shnimpuk ut khun sa tseo. Ut Jesus ki kanaza shye.
Laj Pilat kixtziba ajkui jun etalil, ut kixk'esa xjolom li cruz, ana in li kixtziba, li Jesús aj Nazaret xreyeb la judí, li etalil ain naqbaleb la judí ke ilokre, xbanaq li naqej barkui kik'eje chiru cruz li Jesús, nachkwa rikin tenamit, ut tzibambil aan sa atinopal hebreo, latin ut griego, jokan naqeb lixbenil ahtij a judí ke xtire laj Pilat. Ma tsiba nak xreyeb la judí. Tsiba ba naqaax teok, la ish reyeb la judí. Kichaqok laj Pilat. Li ximtsiba chik. Naqakshesh k'etru cruz li Jesús, eblajpu kexxab lixt'ik, ut kayib hachal kerisi. Jun re li junjun chi ajpu, kexxab ajkui li xjut'aq ma k'ax pojbal, junaj ru naq kembil. Chalen taq'a toj taqeq, jokan naq kextiechirib ilebrib. Mikahachi, kauliak panrish reribal anita kanakwi. Chihokan kitzaklok ru li tzimambil salisantilhu. Shesh hekili kwak chiribilebri. Shesh puli rishlintik. Ae lahpu ke banun crea. Shakshoke chishkat li cruz, lishna li Jesús, lishna alish María, lishaqilach Clopas, utlish María ach Magdala, Nakli Jesús kiri lishna ara rotben lishtzolom tiqashal raroshban kishkere lishna. Atish Kwaran lajum. Tohanak kishkere lishtzolom. Kwaran lana. Utshalen saliona lan lishtzolom kishkol sa rochot. Nashnaw li Jesús nak aksaklok ru chishkhunil hokanak tishke. Tachakik. Kwe. Kishtiain renak titsaklo kru litziwambil salisantilhu. Juan garan jun lisek nujenak chibinag. Keshke jun shmach palaw tsabil sa binag. Sa ruuk jun litse. Ut keshtaksi sa re. Nakiruk li binag li Jesús kishtie. Tsaklok. Ru. Kishulu bishkolom ut kishqashtesi li musiqej. Tokira kumpatak shbanak kam di Jesús. Yori kawun kreli Pascua nakikulman kaan. Hokan nak la judi ke isama chiru la Pilat nak che toqeq shbaqele lira li quink u che isir aran renak inka te kanak li kamenak chiru cruz sa sábado shbanak shnimal kutan di sábado a koe utlahpu ut ke shtoq shbaqele lira li shben hokan nak shbaqele lira li junchik li kikek chiru cruz rochben abanan nak ke kulak kwankui li Jesús ke ril nak kamenak chik hokan nak inka ke shtoq shbaqele lira Jure blahpu kishkop lishkatsa rikin hun bihutzqich u TikTok el chakik rikin ha. Liki ilokre na atinak chirish utlinashye aankyal utnashnaw nakkyal linashye renak teshpabang kahkwi laesh chishkhuni lain kikulman krenak chitsaklo qru linashye lisantihu. Inka ta tokman kunaksh pake. Nashye akwi lisantihu. Teshka kyali sheshkop chichich. Chirichik ain la José Arimatea, solom li Jesús, abanan chimukmush banshiv chirue la judí, kol sama usilal chiru la Pilat, chishokpal lishakwa li Jesús, la Pilat kishsume chiru, ut la José kol shok chochel sulule li Jesús, ko akui la Nicodemo, alikikulak chiqeqrik in li Jesús sa ishtiklajik, ut kishkam ushiparo tana limir tiubil rikin alo, ke shok lishakwa li Jesús, ut ke istoleza batlep ik rikin sununkilban hok aykhnaqe kwi chimokuk ebla judi salina akh barkui kikehe chiru cruz li Jesús kwan junsir chi akwin utaran kwan jun muklebal tohak utohma jun mukbil chisa aran ke ishke li Jesús shbanak nach kwank ut aktikla kred hilobal kutan ratin liqaqwa nimla luqalat qaqwa Jesús.
Sama